Povodom 50 godina obeležavanja Porečanstva u Šapcu organizujemo prve memorijalne Kicine dane. Kica je bio naš veliki prijatelj, nažalost koji nas je prerano napustio. Bio je jako dobar izviđač, jako dobar čovek, poznat po čuvenom izviđačkom pasulju koji je spremao za sve nas svaki put kad smo se okupljali. Također je pisao prelepe pesme gde postoji legenda koja kaže da je svaki izviđač se udvarao nekoj planinki sa nekom Kicinom pesmom i da je uspeo u toj svojoj nameri. Tako da mi smo jednoglasno odlučili da ovi prvi memorijalni dani nose baš njegovo ime, znači da naša prva odredska akcija, izviđačka prava, u kojoj će se deca takmičiti, nosi baš njegovo ime. Mi smo poznati po našoj regati koju organizujemo ove godine već 10. jubilarni put, ali ovo je nešto što prvi put organizujemo, znači takmičenje za decu. Doći će nam gosti iz Hrvatske, gosti iz Bosne i Hercegovine, to jest odredi. Iz 9 ili 10 gradova iz Srbije također nam dolaze odredi, čak 3 iz Beograda. Očekujemo negdje oko 150 do 200 ljudi, tako da će to biti jedan prelep događaj koji će se održavati na Starom gradu. Svečano otvaranje je u petak u 8 časova uveče, gde očekujemo veliki broj gostiju, gde ćemo podeliti plakete, zahvalnice koji su sarađivali sa nama u ovih proteklih 50 godina. Takmičarski deo je u subotu, tokom celog dana će se deca i odrasli takmičiti i svečano zatvaranje u nedelju u 10 sati ujutru.